abafana ngayo le indlela abantu abatsha benza ngayo singabi ngomakhulu yabona le ndlela le kanye ufuneka kwenziwe ngayo nokushumayele bengathandazanga benza kuqama babafumana amandla ngokwenza kwenu haleluya ukwenza into ozomapha amandla ngokuthetha wafumana kuthi ifuthina sinyabile uzamnyaba naye sogqiba thina kathandazanga amen sizobiza izwi lemini ushumayele ethu wezwi lemini before kube kanti sawubiza yena ndicela ubonqo asikhokhele ngomthandazo ndicela sicengele uThixo manje sicela uva inyani sikaThixo ndicela nongubani kanti kuthiwa ke kubonqo ndicela nongubani apha ebantwini abathi asikhokhele ngomthandazo nokuzusiwe cela usikhokhele ngomthandazo yazojula sizawuviza ukaThixo so ndicela ke ngoku umuntu asithandazele so that sizodlula siqhubeke noprogram. Baba wena uphakeme Baba wena ufanele kuhlonitshwa Falelo lusuku imbeko luthando ngoba zonke zezakho singayaphi ke Nkosi kasingazi kuwe siyakucela ke bawo sikwathembile na ukuzaqala into yakho ngoba yona Thixo ukuphila kuthi na kuyanyanzeleka ukuthi silondoloze siyenze sithethe kubantu sizukise nathi sinike imbeko kuza abantu nabo bayenze kasithetha kubo lizowa ke Thixo lizilaphazi wakho iba khona phakathi kwabantwana bakho iba khona